Media rangno hambai tini sing press conference thamani of Kasini International Day of World Indigenous People on 9 August sini TDIDC by sini Triprani capital Agartala o সংসার জাগনাই aro belai keno dalbida colorful ni bisingti বিভিন্ন cultural attire ni bisingti ne sini Ipra haste ni joto indigenous community ni bororo participate khainai aboni baginai circuit house ni sini procession ngai aro w rok tongai joto sini community tai tribes ni cultural attires ba uniform tinai joto community heads soho o procession no participate khainai এবং o program no itinginai sini Ipra haste ni Governor was inaugurator ngai a program ngai Rabindra Governor chief guest ngai sini His Highness Maharaja Pradip Vikram Kishore Manikada Burma tai sini guest of honor of ngai TDIDC Honorable CM Honorable Council Chairman Honorable EM Education tai sini Tripura Hastini Minister of State Kishore Ketuda Burma no khobinai joto MLA rok MDC rok aboni phataroko বিভিন্ন stakeholder ni borok bahino o program o boro participate kainai kesini o program chengnai circuit house the procession abo chengnai morning 10 am abon pore বিভিন্ন route direction je tongo o route direction ni bisingtui sini je main program je function nai abongka Rabindra Bhavan thangi assembly Garo Governor Paisa Bana Barata 12 Moon Roga Hotuba Kisa Edit City Moon of Ruga was officially High announced Tanibas in Gabo Procast Tanibas in ventilation. Governonka Cinema Programmi Saklenu type of program keeping in eye or বিভিন্ন যে cultural type costume rock or live show নাই আপনি বাকি বিভিন্ন সাব কমিটির ফুললি তিনি ফাইনাল সেট খরচ আসুক লেখা সিনি TDIDC অফিসিয়াল সহ যারা সাব কমিটি তাই কমিটির প্রোগ্রাম ন সাকসেসফুল ফাইনাল বাকি নাই তিনি মেন বিল্ডিং TDIDC অর কনফারেন্স হল जों আসুক লেখা ম সিদ্ধান্ত নাকা আন বাকি নাই যত হাস্তিনি লুকুর বিশেষ ক্লাই ম সেন্ট্রাল লিংনাই সিবাইচলা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট তাই Y district. 3 district ni border fully seen is a concerned area ni MDC tai MLA ro boro kaham ke guide thainai lead thainai mo program tu bonai tai o program participate thainai mongka 9th August International Day of World Indigenous People ni program ni kitinginai singtini joto tahukai bukukchana hastin korona publicly announced feminist program dai jaikano mo program successful nai kon bagi jotono naithoke colorful dress tinai mo program jotono final bagi kobu ambai